Kama wamakuthandeke kwaba incwe. Sisemzuzwini imihlobo zami. Wesabatha. Into ejule kakhulu. Ngelosi yesabatha ijulile iwumlilo. Iyashisa. Kuthazelani. Imizwa yenkolo. Lento kufanele uyiphile. Yabona uma uyiphila lento uyakhuluphala noma ungakhuluphaleki. Ngoba uyigwinyile ingaphakathi kuwena. Semile lapha ushawa ondomasi sikelile singaphezinye silinda uMesiya silinda uThixo yeza nomphongo lwezivumelwano mangimile lana sasoma inkosikazi eduze kwami imile lenkosikazi ayifakile ngibamhlophe ebesithi mntanami kuzothi mase kufika umama ungitshele mase uthi angene ngilandele nami ngicela kodwa nomthwalo wami ungimelethe wona emhlane iphethe umthwalo lenkosikazi ayisili iNazaretha esiyapenza thina khona abantu abamlambela ushembe la abamdingayo kodwa sidathana ibhola nje lingenasidingo kodwa khona abantu lapha abalalela indaba kaShembe abathi yaziyankulu indaba kuleya ndaba yaziyankulu indaba kuleya guma kwanjani kuleya ndaba namhlanje uzumhlangano ezonkulunkulu wethu sihalalise ithi ma sekhomba baba ithi mntanami akangixoxela indaba yinkunzi yasayoni mina angizwa lutho nase esontweni mangiqhamuka kuyasukuna kuphakamisa izandla ngoba ngimkhulu nje ngifaka ukhololo mina hawu mama ufaka ukhololo ufuna ntula uthi la mama mntanami ngadlulela umyeni wami wahamba emhlabeni umyeni wami waphela inyanga entathu ngahamba ngabhalisa imali yomsebenzini ngifuna iphuma imali ngaqika
imali yomnyeni wami ayiphumi ngaqiqa imali yomnyeni wami ayiphumi ngakwenza konke ngicabanga ukuthi kuyikho uma ngilele uthi umnyeni wami nkosikazi hayibo nifanelekile angifikile ezulwini yini mkhonyana wami ufanwe yini ushembe ngifika ushembe nomndeni wami kuthiwa ngona emhlabeni ngahlukanisa umndeni waxabana ongangenelani ngami nawe umndeni wakithi ongenelani njengami yimi nawe uthi ngiboshiweke lapha ngami uthi mawubasa umlilo ngesabatha uthi elamisi yangibaswe kulo liyakhula uthi mawuthuka umuntu mawuhlaba ngomuntu unkosikazi wami elamisi liyakhula make waqambela umuntu amanga elamisi liyakhula bangaka abashayo ngawe uthi elamisi liyakhula nkosikazi uthi kodwa baba ngizokwephula ngani kuleli ziko oshakulona uthi nkosikazi yini into engangephula ngayo ukuthi uyonikela ngomzimba wakho ohambe lamonazaretha ephekephe kwentaba iKhanana amen uthi nkosikazi unikele ngegazi lakho nangezithukuthuku zakho uthi noma ngasafumi nkosikazi ucabangele mina oshayo eyilolu uhambe kade siluhamba khona abashaye sibaphulayo ithi nkosikazi ungibona ngilapha mntanami ngizokwephula umyeni wami bona ngihambile ngadela konke mntanami ngidelela umyeni wami ukuthi uma ushamba uNkulunkulu ngabephule kulobuye kusha namhlanje imndeni yehlukaniswa ngamaNazaretha silanje xove umndeni ekhaya yabona lentuthu exove ekhaya ke usana ethempelini fika uzoxova ethempelini ngoba nasekhaya xovile ayingenelani imndeni nje uwo iqhathayo ngeke nethempeli ngaqhathi ngoba nasekhaya vela ngenelwana uphakathi kulezinsuku ezedlule yokugcina kulezinsuku ezedlule nje uma ngithi lapha efonini ku TikTok ngibona ama message amaningi sawubona bhuti ngicela ungiphi inamba yakho sawubona bhuti ngicela ungiphi inamba yakho ngigcina sengithumela inamba yami ngithi ayisebonakala phambili Upona sikoshana ngithi ngiyabuka ku WhatsApp ingWhatsApp lengane ibhala ukheheba ithi mina ngakwaSikhosana ngila eGoli ngiyagula bhuti ngilale phansi ngidokotela udokotela usengibhalela incwadi uthi ngiyohlinzwa isinye awushembe ungilahle ngani ngoba ngizofika lapha kunendoda lapha engilobolayo ngizofika ngibathole kanjani abantwana mase ngikhishwe isinye le ndoda mayizwa lento yokuyiqhubeke nami hawu ashawuvalo langeqa hawu owakithi lo muntu okhala kangaka ubuza ushembe ukuthi kanti mina ngoneni khona umzuzu enjalo okumbuza uma kusahamba kahle bona abaphazamisa bazokhala thina kahamba kahle solila uyabona masifaka lawa amatshe sibona wona amatshe sisibushembe uqobo inhliziyo zethu iconnecte lapha kulawa amatshe ngoba sikholana ukuthola ushembe phambi kwethu uma inhliziyo yakhe ingakholani ukuthi ulalele ukhona uzawona nomsebenzi kanti manje inhliziyo yakhe ikholana ukuthi phambi kwesihlalo uzowuhlonipha uzawuphatha ngesinono ngithatha ifoni ngithenge airtime ngifonele le number sawubona sisi uthi bhuti uyaphila ngithi ngiyaphila ngibona imessage yakho la uthi hayi mfowethu ngiyagula akukhulumeki akwenzeki lutho yini odokotela bangiphathaza nganathi indaba bathi isinye sami siphelelwe isikhathi ngeke ngisakwazi ukuthola abantwana bafuna ukuhlinza basikhiphe hayi ngathi wena unoshembe angeke yenzeke leyo nto into angeke nje yenzeke leyo wathi ungihlukumeza kakhulu bhuti ngomashi ngiyahamba ngiyaphesheya ngiyofundisa khona nguthisha weAfrikaans ngiyofundisa phesheya ngomashi manje ngizoya kanjani senginalezi ibasi hayi bafowethu manje inhliziyo yakhe ingakholelwa kahle ukuthi uNkulunkulu uyilungise amen kandi khosombe lakho ucela inhliziyo yakho usheba kuvezela ukuthi uThixo emhlabeni nasezulwini amen Ngicela sinsizwa lapho bathi madoda nathi siphihle sendaba singahlele. Wayedwa washoluka, wayedwa washoluka. Ngase ngiyifonela, ndaba mangathi oh yes babe kuli. Ngathi yes. Yabona ingqondo kumina nje. Yathi uzumnikazi wabantu ke manje. Umuntu akwazi ukushintsha isinye afake esisha. Amen. Umuntu akwazi ukuthanda ingane kadeni inhlaba iphendule.
angikwazi ngisho ukushayela ngathi thandazela ukuphuma esibhedlela uthi uma uphuma esibhedlela uyazi umnikazi weAfrika uza lapha ekuthuthukeni bakuphathe ngisho ungafela phambi kwakhe uyakubona yena ngathi bakuthathe ngisho ubhaca abaseduze kwakho bakise phambi kwakhe ufike uyibika kuyena ngoba yena wakho umhlanu banzi wayithola lentokazi ngesonto ledlule ngikhuluma ngobhaca into egulayo bayithwala bayisa ekuthuthukeni angathi yafika nje ekuthuthukeni uthi ngezwa ngithola umzimba omusha amen usiphunga lamaNazaretha salwa kabusha ngoba ngiphethe uThixo mawungayiphethe kahle uthina loThixo membethe uma ulimi lakho lunenhlamvu uthina loThixo membethe ngoba loThixo membethe uyinono kahlali umuntu onolaka uhlala ngimatha umuntu ofika nje abesenabelo ufike usulela umuntu udaka kuye ahlale loThixo uma umbuka kahle unyazi lifakwe inkantolo lifakwa ngapha kodwa lungimatha nje amen Nkosi kusabese